Kublai fibro ke prok pajor ke bajus nantanan ban sengap video ha kene ke channel. Te prok hanik video nganon ra pi kendiat Jepang ki kana jong Olivia Giroud. Ubadai ro urang lekai beteb bon kol do ya ke reference. Dak beteb kat hado menta san pro saw kol nak sispa arpo saw tuli ki jing lekai pa umi madan. Tu perlu khabar page ke reference kedai ke wain kiri ke bapen mi bon bahai kerang lekai bapau khabar thai klem dekret kerang lekai barim kum usiden Henry bat mentaro habon ki klub lekai Harry Europe kum ukailian Mbappe Antonio ni Griezmann Paul Pogba bat menta Giroud bat kum Juro Karim Benzema bat Conte Henry hani ku video ngini page kendiat balai Giroud wain ki pia jang reference bat ulang ro wain ki plia ha klub AC Milan. Haba passion yo klore lekai balai Bruce nem jong reference ubadan mentah ke klub AC Milan. Yau balap mi hi naki klub napo reference bat usdang ban pau dai ha klub Arsenal. Menjirut upau ha klub Arsenal dak bateb nyau polai kol nak sispa prapel tu ligi jing lekai ba mi madan. Hadin nang tala thet padi udah ke klub Chelsea house nem arajar khat pra utep kan new cool nak new posan teli ki jing lekai. Pada house nem arajar arp way ulap nyeso syake AC Milan. Shosho haba pai chanu rang lekai bapau ke reference sudep yo Arsen kum uplia of the year ha ke League 2. Bat usdang ban pau dai nak klub na reference ya batip kum kaman pila ubala penjob ya kan ke klub ha ke sen ke benengkong ya ke League 1. Kuma pilatip ke League 1 day ke bala job bon sen da ke PSG. But house name arjar khat art kaman pila ke layo ban job ya ke League 1 day di cingale kai pha jong Giroud but day ru top score ha taus nem. Hadin nang ta ka Arsenal ke lati di u but la job hado lai teli ki fa kop nak benta ke klub Arsenal. Hashwa ba Giroud un penyeso ke klub hari Italy ke AC Milan le job pro ya ke Europa League but UEFA Champions League na ke klub Chelsea. Bat kuma pilih i dak jingle kai ba jong u ha ke semai baladep ke AC Milan ke lapoi shado ke semifinal Henry kelasha rempat ha ke klub hi na Italy ke Inter Milan. Haba paya show shau ne rang le kai ba pau na ke klub AC Milan ha ke semai juga FIFA World Cup ke badang shudep ulat heb saw kol dekin Real League jingle kai baladep. Ha ke UEFA Champions League ha ke semai baladep utep san kol niki khat art league jingle kai baladep. Bat mentau snem ya ke AC Milan la dror kat ha ke grup ke bakham thor kata day ka grup F ke badon lang ke PSG Dortmund bat Newcastle. PSG day ke klub na League 1 na reference bat ke Dortmund na Bundesliga na ri Germany. Ke Newcastle na ri England na ke English Premier League. Ke AC Milan ke hab banyak kunting kena bakan yo rung sakarau ke bakan riu lem da kumta kan mong ke bajuat ban yo rung yaki klub na ke grup F. Di perlok pila yo snyaw kini ki kana Jepang Olivia Giroud. Uwe ni kirang lekai bapau jengka reference ada pin kwa pej yaki jing lekai jengka AC Milan. Udai uwe na ki plia haga klub AC Milan ke lekai haga Serie A. Hapo kari Italy.